Bismillahirrahmanirrahim. Luôn tiếng sao cũng sao không luôn vậy. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bikin Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
alhamdulillah, alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bukan huruf ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lil alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Busai paha pada huruf. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Benar sabdu tapi baik bunyinya tak ada. Iya belakang. Iya sabdu benar baik bunyinya tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namanya tak? Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sabdu benar baik bunyinya tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pegat hurufnya
aku cukup mangat keumnya kalau yang ke dia mangat banyak hana takun untuk beladahnya tanah hana mangat hana roh lah ya jadi huruf-hurufnya hati mangat tekun abang kata kalau yang kata punya kalau kemangat lidah kan patah lidah tu oh dekun Ain ada rumah dia. An ta alaihim اهدنا الصراط المستقيم Terus balik lagi kecil. Li'am an ain an'am Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Ya, kalau berat hati, iya, berarti berat hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gadah feedback. Bunyi feedback. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yan, halang dah. Amdah, minum. Ihdinas bas naf fa sin masnya sad ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salah kira siapa? Oh, Bagaimana? Sifat. Berarti bis jinsinya. Nah, tal hati. Dengan sin mesinya. Bis menyesad kuno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambil dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara kalau hondong ni, bayar pakai kurung. Yang kini hilang lu susah tu. Sakdah pedempat dalam Quran. Put. Dapat. Bayar sin. Sin. Wailul mutaffifin kan? Tapi sin. Pihak kiamat. Tikun alhamdulillah wow. Surat kafir ke? Wajah bayin. Sakdahi nafiyu bacut, nafiyu nafa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
qayyiman liyunzira. Nah, hilang. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan. Nah, ini basic. Hazahnya man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nanti batis tafsir bal rana sama nanti. Nah, yang imalah yang wajib tekun tu lagi bismillah majriha. Tulis majri tu baca majri. Bismillah majriha wa mursaha. Yang imalah yang wajib. Wajib. Lepas lainnya lepas talaki yang benar duit teraah 7 sebelum waktu urang na mantang kuli melintai aku ambil perang di kulunnya di pantai nak pakai tak mesti bilion dua ke nyat kita tukar teraah 7 pantai nak pakai di pantai mantang kuli hanya mantang di kita kan baru kuliah Okey, dia menyangkau pekat. Orang-orang juga ahli yang asal tu tengah diam tengok. Yang wajib yang ke wajib terperuh zina hana atur kampung hana sauna je ke. Kena tu han tak tekuan nak salah menyokan galong tak munau. Dia tak munau baru tak tekuan nak. Yang kemunai gau. Ditanya tu fikir kapah, igau tak susah je ikut katanya. Alhamdulillahirabbil ini hamd sah kau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka dia tanya hana tamuno hana takuan nak salah dia tamuno baru tak dapat dia salah. Ini sama yang kali. Mana? Belah lain. Dah lapang. Saya guna saya. Belah ruput na betul. Ya, ada masalah dia lain kata pun haji. Masalah Nimbak ni Terus kampung hana tempat limur no dari aja karaya katanya. Bendung kamu buka siha ayo di kampung kita mudah-mudahan ini juga. Itu semua dia Bismillahirrahmanirrahim. Nun ya ini rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti carakan. Jin kalan afala taqilun jalil. Afala taqilun. Ya. Betul. Ya, kalan. Nah, itu betul. Afala ta'qilun. Lagi
Monya afalat ta'qilun ta teorita. Buta teorita, ta teorita. Main ta afalat ta'qilun ta buta ni. Meta afalat ta'qilun. Ya, kan salah. Afalat ta'qilun ta bunyi sudah. Ta. Ya. Ta teorita. Ta. Dia tak ada. Afala ta'qilun. La ya'lamu. La ya'lamu. Ya. Ya'lam. Sai deh. Kalau ini. Ta teorita. Kamu katakan ta teorita. Berumnya im. Ta. Yang menyahana kamu tak berani hana puah ke kamu hati. Afala ta'qilun ta ya dia makhraj ta. Afala ta'qilun ta. Mata jadi ta. Ya, begitu. Anjir ta. Afala ta'qilun. Yang salah. Jadi ta dia ta. Jadi kaidah pun ada dengan kaidah mana anak berat. Ta dia barita. Afala ta'qilun ta. Ya. La ya'lamun. La ya'lamun. Ya tu ya. Ya'lamun. Ta'qilun. Ya, tak putihnya tengah. Yang ke berkuat mulu. Yang sebab yang kehitannya buta tu kuat lekat katanya lepunya hana senang urusnya ke bacaan. Aku biasa ulangnya dulu. Dia kata, dia kan dah punya ubena yang nonton nanti ngalain je halus sunnah jamaah kita ulama tahu. Dia ilmu alat, kemudian segala-gala apa yang ulang. Bandu. Kalau taruh ilmu alat ni yang hana tu menurut kan hana tu mengutika. Dekalan awak tarut menyahambi tamu kan dia kecil. Waktu mak abuk mana lagi ajuk dajjal hana pun. Degah hari ayun tu kola je no. Nya mana nya lepas adi menang dagi belah sebelah. Bukan cukup dulu. Jangan bet tabu ilmu alat dia. Mau dia tabu ilmu alat. Ya hutan cik lima Quran di dengan azan nadi dengar. Sebab Quran nadi dengar. Mata ni sebelah. Tapi menyawan yang sebelah tu dah ada bunyi latih tanah tepat. Yang kala punya hana tu biar ilmu alat yang ke hana mak dengar you. Segala-gala kan dia payah ulang segala-gala. Allah tetap. Nan taruh ilmu alat ni yang kasih tadi. Alusunah dan jangan-jangan pandang. Tahu taulah segala-gala. Tu kamu salah. Yang ini punya hendak buat cara ru ilmu alat. Yang tu cukup. Yang kenyahinan beda ilmu beda yang menjaga teman-teman. Ilmu di daya mendung-mendung hana neliu. Muhadalah pi wajib penjir. Ilmu kemira. Tapi abang hana payah buat rakyat. Payah ilmu kemira saya kerja sebelah hana payah rakyat.
Ni lo anda buat peraing hantar berjak. Jak 15 menit tak pegah cara je. Kau galak ijak dua ijak galak tu buat peraing lu kana galak lu buat peraing. Tu pegah bicara. Tanya ilmu daya, ilmu didah menguasai segala-galanya. Ilmu yang pitik menang bangkapah ilmu yang empat hana berat ilmu yang pitik kan gerak akhir kampuannya semua tu juga. Ni kena kamu hadis lain tu hadis musa hadisnya betul hadis tapi cara abak pegah punya hana dia ilmu alat itu. Jadi nanti kita buat dengan sering tak ulang. Nampak ingat punya hana harus dua tu. Ada orang tiga ingat tiga jemaah tiga tak ulang. Tak ulang. Jadi waktu itu nawak ni je, nawak tak kumbal bawahnya tu. Kau ni dia bahawa nak miat je dia. Ai kan mono tanya. Galan Imam Syafi'i dengan Imam Hanbal. Bina cara ru ilmiah tahu musuhi 600 hadis lebih lekar di mana ni musuhi banyak Nabi melancip Abu Hasan Al-Asy'ari yang di ulama-ulama fiqh yang lain ulama lain buat ilmiah tauhid bahasa mesti ahli fiqh nak tukar je buat ya jadi yang kenyahinan sumber berhasil dia tukar-tukar part yang lebih baik baik aku. Ya, ni kalau elok nam deh. Luar 75 mancet anak jajah so. Jadi lo tu orang sangat banyak ahli tu atau mana tanya banyak. Masalah teman. Jadi, macam ni lah mungkin goreng tu. Tengok. Kita berdua pun tak ada nak kurung di sabuk kamar dua tu. Kasih kum tu. Nah, pekan menang dia cik atau materi mana dia cik. Anak-anak dia kan. Mak anak baru lah dong. Nah, cik balik ikut musabakah. Kenapa? InsyaAllah Bandung berhasil. Dia orang enam tu menguatkan tu. Tarut banyak natanya mani ilmiahnya ni bayannya cara tarut enam tu menguatkan. Dah nak penuh tu di bahagian ni ya. Nama dah. Jadi pegang cara mana beracara tumpuk dia tungku hidayah segala-gala yang dia lembrah saya sabar water ukur di Arafah kalau ukur di Arafah dia benar dua-dua itulah dia ulama teh sayang ulama teh mana jurusan ilmiah dia mana jurusan ilmiah hadis duk najusan apa hadis, najusan ilmiah hadis. Kami itu karena agaknya jurusan ulama hadis. Banyak itu. Bela ya. Wah hadisnya ada Rasulullah yang pegang hadis ulama yang hadis kuat, hadis sahih. Bukan. Pakai ni dia sampai menang istilah dia ulama hadis. Yang kahanan tu bukan. Kami yang nak tak pegang selalu. Yang kau penting kita tak tu tarikh tasniah. Ya, dan nanti kita lain nanti asal usul dia. Hanya kakak hanya jadi pacak malam Aceh dia tu jawab. Nak kadang-kadang 353 tak ulang tu nya. Jadi
tegur. Kamat buta tu kuah yang kekurangan katanya yang halu-halah kau tentangan ni no. Yang ini yang dan terima awak sakit meladai tu pun yang cara bacaan ni. Kalau tak nendang dia ikut lagak-lagak. Tapi hal-hal lain buat. Tanya yang tak buat. Kahang saya tak ada. Yes. Yang ke nyo ke faedah kritik dah orang tahu kepada kekurangan betul. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه